من جوان يجوشنا گودان هجامی نوچه که دخل داوی بوره پارو بکن لگوری چافکانین خواجهی ارتشا ترک آداگر کر لحرما باگو که دست به اپراسیون که لشکری کریه ارتشا ترک آداگر کر اپراسیون لگوندن باگو که خربه مشکا باد به مارینه و گوندن در دوراوی دست بکریه گودان هجام نوچه دخل داوی دوباره دکن لگوری چافکانین خواجهی ارتشا ترک آداگر کر لحرما باگو که دست به اپراسیون که برفره آلشکری کریه اپراسیون ارتشا ترک آداگر کر لگوندن باگو که خربه مشکا باد به مارینه و گوندن در دوراوی هاتی دست بکرن ای خانه نوکرتیا دجمنه جنابندان چنان رادیو دنگه گلدن باش گودان هجای رو 26 جود ماه 2023 پنج شمه لبروکسل ساعت 13 لامدیجی ساعت 14 امینوچه نیورو پیشکش بکن دست بکه چند سرنوچه عبدالله جلان چال سریا شر و کریزان مدرنیته دموکراتیکه رزندان آمدی جزای دیسپلینی دان ده گرتیان تجال دیجی پولیتیکا انشار تایبه ده چالاکیان ده لعنیا هپگی روشا داوی و هوا روزنامه بان کورتای سرحد راگینه اسرائیل گود اردوغان پشکریا تروریستان دکه دوباره روز باشور گودان هجا امی بنوچه که واندقین داوی دست به نوچه خواب کن لگوری چافکانین خواجهی ارتشا ترک آداگر کر لحرما باگو که دست به اپراسیون لشکری کریه تراغاندن کو ارتشا ترک آداگر کر لگوندن هرما باگو که ین بناوی خربه مشکا باد به مارینه و گوندن در دورا وان گوندان اپراسیون دای دست بکرن آگاهی برفرهتر درباره وی اپراسیون در نهاتم دست خستن پارێزەران ji bo hevdîtina bi rêber û colan re serlêdaneke nû kirin bi roya heqûqiya sed salê ji bo hevdîtina bi muwekîlê xwe rêber û colan re ku ev sî mehin tu agahî jinayê girtin serî li ser dozgeriya Komarya Bursa û Müdîriyeta Girtîgeha İmraliyê dan ji parêzerên bi roya heqûqa sed salê Rêzansarîca Raziye Öztürk Faik Özgür Erol û Mazlum Dinç ji bo hevdîtinê serî li ser dozgeriya Komarya Bursa û Müdîriyeta Girtîgeha İmraliyê dan parêzeran ji bo hevdîtina bi Ömer Hayri Konar Hamîd Yıldırım û Wêsî Aktaş re jî hem serî li dozgeriye û hem jî li Müdîriyeta Girtîgehan dan HPG گریلایکی خوی شهید برزاری ببیرانی HPG دست نشان کرد گریلا هبون کارداش بناسناف بجی آمد بفداکاری و سگنا خوی بو میلیتانی که اپو یمینک نوندر آگاندن HPG درباره شهادت گریلا بجی آمده گوت 14 نیسان 2020 لقادر لجیا آمده دنابره هزین گریلا و ارتشا ترک آداگر کرده شرکی گران چه بود ویشاریده هفری گریلا بجی آمد به فدایتی شرک رو شهید کرد ناونده گوت هفری گریلا بجی به حسکرنا جگل و دلخوازی آزادی تبل نوارفین گریلا بو به فرماندارین هیجاین مینا آزاد سیسر چکو آمد آزاد فرقین گلناز اگه و برچم جلوره ده همان رفیده تکوشین کر به بین جوان فرمانداران گرت بی تردد تبر نواتی کوشینه بوم هفره گریلا بجی آمد هر تم تبلیبونه که بر بازا فدایتی احساس کرد و بسک نخواب و ملیتانه که اپویی هپگی جمرابات شهید و توهی آگل کرد را سرساخی خواست ناسنامه شهید و هایش کرد هبون کارداش بناسناف بجی آمد لآمد جدایک بو دایکو باب رمزیه تاج الدین 14 نیسان 2020 لآمد شهید کرد
هبری گریلا بجی آمد یک جه اولادین لهنگ این آمدیه لنوا مالباته که جوی کم نشوپیا گلاتی کو شهر ولاد پاریس و جه حرمت اجدایگ بو. هبری گریلا بجی سکنا رادیکال آجوانتیا کردستانی دکسایتیا خواده تمثیل کر لهنبری پولیتیکای شهر تایبت این دجمن هرتم هشیار بو. جبو ویجیل در دور خواه بو جوانکی پیشنگ و 2015 ده دروژا نوروز ده بری خدا چاین کردستانی تبلینا و رفین گریلا بو. هبری بجی پیوانین کسایتیا آپوی اساس گرتن و لهر قدا برخدانی لدجی دجمن تیکو شینکر. هبری بجی آمد وکی پیشنگ ده 14 نیسان 2020 ده لنافچه آمد لجی بفدایتی شرکر و جبو دیل نکوه دست دجمن بومبه بخواد تقاند و تبل نوا کاروانی نمرین کردستانی بو. برگودانی جا جبورش الهرمین پاراسلا مدیا برخدانا گریلا و شر برفره کل همو و هرمین کردستانی بلاوبیه هوال کورتای سرحد آنها سر خطا تلفنی روزباش داره هوال کورتای روزباش هوال دنبال سرچاوا گرک سپاس کم هوال کورتای دست بکده دخوازم و بپرسم داخویانی هپگی هاتیه لیمه بلام نکریم روش داویا لهرمین پاراسنا مدیا چیه داخویانی ده بگشتی و ساعتی گوتن تی خویا کرن کو لهمو هرمین کردستان باکور و باشور لهمو هرمان وسا شرکی دجوار دقومه بله وش داخل کرن داخلنی هپگیجی جبوی تایبت 24-25 و همان دمه ده آگاهین ایرو دربار شهر هرم دربار چالاکین گریلا ده و برفرهی پارو که دوی چرچوه ده هرم سرحد چالاکی که گرینکا گریلای نیجاستار ببونه به راستاتنا شهادت سالبگر شهادت شهید بریتان چالاکیات ملدار خستند اما دمه ده چالاکی جبوی بیرانی نا فرماندار گریلای جنکو سال گوری لوی داری شهید کد هزار زوزان هاتیال دار خستند و چرچوه دا چالاکی گریلا لحرم بازی ده گریدای حرم بازی ده یا بسر حرم سرحده و قرقولا ای بکشیرات بیجن لوی داری چالاکی که بقوردینهی به 3 ملان و هم وقت هاتیال دار خستند دوی چالاکی دا گلک علاوین تکنیکی هم هاتنه هدف کردن هاتنه ایمها کرن دمان دمی دالوی داری موضوع هاتنه ایمها کرن و دو داگرکر هاتنه کشتن اف چالاکی که گلکی گرین که و گلک سرکفتیه یعنی دوی داری دا مرو دوی رولا هم گرلای جن که گیشتن آستا تاقتی که گرلاشتیا دمی که گیهاندنی خو گیهاندنی دا جبوی جین نشانه یکی گلکی گرین که همان دمی دا حریم اکوک حریم سرحده و جغرافیا که وساده چالاکی که وسال دار خستن و به سرکفتی به انجام گرتن به قیبه که تشتکی به نهینی رو بده وینا سرکفتی به داوی کرن براستی گلکی گرین که جبر چیز بر که ارتش داگرکر ترکیه دولت داگرکر ترکیه به سالان هبونا گرله آزادی کردستان جدیدی باتی تنشته وینا خوازه جرای گشتی و شیره جبو که شری هی تن جدر بی ولات آنگو لحرمی پاراستنی مدیا ده خویا کرن جبو جه اف چالاکی گلکی دوی آوائی ده گلکی گرین که دامان دمی ده نو سالی ده جی لحرمی گارزانه بگره بوتانی سرحده گلک باکوری کردستانی برخودانی که درکت روژم درکت مولی نشانه اوی اکی که گرله آزده کردستانی لحرمی باکوری کردستانی تایبت دنا با گوارتن و گوارتن که پر جدی دانه و گیشتن آسته که او ساده که دی آتش داگرکر ترکیه چش بکه نکارد بینا راه گشتی بشه و ابا هوال کورتای انجام کی در بله دتاین و داخلینه من دوچه بازان پارو بکن از خوازم بپرسم نهات گوتن بارگه نوت چکرن به تایبتی پده که چه که دولت ترک چکرن دنا وانده جیش خو پده که هه دوان وارنده چه آگاهی هنه بردست و وکیدن ز خوازم شروعه تا نرخاندنا تجربه پرسم راسی جالی گریلا ولوی هرمی اف شر اسرائیل حماس چاوت دیتن هدیتن کوتن کرن داخلانی کوتن داین هر وها برفره دبه زیر سوری دبه و هر وکیدن بله دست پیکی خوازم سا کرد لحرم زاپی سا آگاهین که ندرکت نو روژی هم داخلانی پگه داشت جیگرتن پار بابکی یعنی دوی چرچوه دا تایبت لحرم روژوای آوازات روژلات آوازات
gelek çalakiyên bi taktikên sekvanê çekên kiran çekên navê bi heman demê de taktikên sabotaj her wekî din çalakî lar nedaxistin ji quzat heva rojane ev tên daxistin van çalakiyane ji ber ku di herêmê de rewşekî wisa heye yani hêzên gerîla û hêzên artişa dagîkara Tirkî li nav hevdû dan anku hin ciya wisa bi çend metra wisa 10-15 metra wisa durî hebin çeperê we yên gerîla tunelên şerên heman demê de tîmên bi tevger ve bi taktikekî wisa taktikên nav hevdû da taktikî cûr bi cûr li beramberî wan taktik bikartînin wekî din jî artişa dagîkara Tirkiye jî bikarana çekên kimyawî li beramber van tunelên şerên gerîla deman demê de bombardımanê giran bi teknîkekî pir dijwar bikaranî hewl dide xulvan herêma bi cih bike yani ev salan e wisa berdewam dike ev berxwedanî taybet li herêma Rojhilatê Avazab herêma Sîdayê eva êdî hema mirov dikare bêje êdî 2 salê xwe pê xwe hîşt berxwedaniyekî pir girîng li rêva diçe deman demê de Rojavayê Avazab herêma girê FM li vê derê jî di heman awayî êdî 2 salê xwe pê xwe dihêle ango ev berxwedanî bi şêwazekî bi rêva diçe ve ev vê derê de tiştê derketî holê berbiçe şerî gerîla gîştî astekî wisa vekî ku êdî artişa dagîkara Tirkiye çi dike nikare encam bi beramberê bigire yani çiqa teknîk kartîne çiqa şêw hevkarê xwe dixine tevgerê de wek gotîn hemê ser wê jî rawestin rûxnê hemî tiştî jî nikare encam bigire ji bo wê taybet xepe hevkar li Başûrê Kurdistanê wek işte di şexsê pedekî de mînat xe tevgerê de wek sala çûyê meha tebaxê me bi xwe demê nû rê anên li girê Amedî hêzên pedekî me eva bi raya giştî re par vekir bi dîmen bi fotograf heman demê de demê ev rê û baregeh hatine çêkirin me ev ne jî taybet binê wan binxêz kiriye me digo ev ji bo artişa dagîrkara Tirkiye tê çêkirin ne ku wisa pedeke were vêna bigirin ne ji bo artişa dagîrkara Tirkiye çêdike ji bo ku sibet werin xwe tê bicîkin nexwe aynî îsal berîn ha mehekî artişa dagîrkara hat li van baregeha bicih bê vîca nihadî ji bilî me ji mesela dezgehên Başûrê Kurdistanê medyayê êdî vêna li ser radwestin işte Şarpres ev êdî bi taybet dîmenên ku jor da kişandin angu hewayî da kişandine ve pir aşkere pir zelal vê hevkarî û hevkariya pedekê bi artêşa dagîrkara Tirkiye ve pir aşkere derxiste holê ve eva bi raya giştî re par veke niha tiştê girîng ev bû yek ev belgî ku me parê par vekirin me bi salan yani taybet tevgera azadiyê bi salan vêna binxet dike ku li derê hevkariyekî pir cidî heye eva gelek ciyan da sa nexwastin bibînin lê êdî bi vê aşkire bû kî ku bi belge derket holê kî ku ev çiqas di cî de ve çiqas xeternak e adiyemên tiştekî wisa jî heye hin kes ew zane kî ku ev tevgerekî ya sa hevkariyekî komisyonekî dane pedekî da yan jî pedeke li vê derê da xwedan rol e wisa dixwazin xwe li ser vêna ew jî bikin yani wisa êdî bêrûtiyekî wisa heye li herêmê taybet di nava pedekê de yani dixwazin pê awayekî cudatir bidin nîşanda hewekî ne wisa yani li vê derê misyonê ku ji bo pedekî hatiye dayîn ew e tenê heresiyê bike ango tenê nobeta artêşa dagîrkara Tirkiye bike û xizmet awê bike wexînin çi misyonekî ku bidin ew kenînin hêzê pedekê nînin wan hem bêjin yani hin agahî hene gelek ciya van baregehayê dî vala dike artêşa dagîrkara Tirkiye dibêjin vala bike û devrê me bikin ji ber ku bawariya xwe bile wana nayînin yani dibêjin di nav we de em nizanin derbarê me di çiqas agahî diçin ji PKK re işte ji gerîla re yani vê mirî de gumanê artêşa dagîrkara Tirkiye bi xwe li ser wan heye ango di rewşa ku niha pedeketê dane karesetekî wisa mezin e hevkariyekî ku tê dane trajediyekî wisa mezin e ji bo wan yani bi rastî ji mirov dî nizane mirov ça vêna pênasev bike ji ber ku her hewayî de karesetekî mezin jiyan dikin ango bi hemî awayî hevkariyê dike ji bo wêna jêra alîkar dibe jêra rê çêdike barege çêdike ama rûmê ne jî bawariya xwe pê nayîne hêzî beramberî wêne eva mijarekî pir girîng e we êdî taybet li medya Başûrê Kurdistanê de ji ev dî tê dîtin bi belge
برای اجتراتی پاربکن گله کی گرین که بخو بینا گله کی گرین تبینه امجاره اسرائیل و فلسطین ام مسئله کی دور درجه خوزتن اساس هنه کی درجلات ناوین ده مسئله استقرار بوین مسئله آزادی اف همه چافکانی خو مسئله کردستان دیگه یک مسئله کردستان آدمی مسئله فلسطینه انگو هر مسئله جی ده همان شوازی دا مرود کارد بگره دستش برکو هر دو جی ده بند گرکریه کی پر جدی دانن و ده همان دمی دا برانبری قرکرنه کی پر جدی جالی سیستمی و برانبری قرکرنه کی پر جدیه برانبری وی تیکوشین چه بند سال تایبت دست به حرکت آزادی کردستان جی به تیکوشین فلسطین رجاله کی هفپاری کی هبو و الفی درida yani tevger azadiya Kurdistan elveda da şehittan geleki şehittan beraber vida gülkeri vida yani xudan اوکی کی تیکوشینه کی هفپار لی بطیبت افری و ربازی که حماس بکارتینه آنجی تفگر حماس نه تفگره که تفگر آزادی آنجی گرلی آزادی کردستان بینا وی ربازی پسند بکن آنجی به آوائی که دیتر نیز ببین نه تیکوشینه فلسطینی تیکوشینه گلی فلسطینی تشتاکی جدایه اف هزی وک هزین حماس اما تشتاکی جدا ندوی مروف وانه کی جابو جدا بكاش بركو امنا دي يعني هن تفكرين كود بن كنترولا ان هزين دولتي دي تروك قطر وايران وك هزي دي تروك تركيا دانن جبو يجي امنا اف دولتنا كينجي برجواندي وانوصا بخوازت خن تفكري وك كينجي ناخوازه جي بدن نه كوشي كده جبو يجي اف دبس سرسدم كيكو تيكوشنا قال فلسطين يجي بخلق التريه كما زين وخلق جالس فلسطين اللي برانبري جنوسيدا كي ديتر برانبري قرقرنا كي ديتر روبه له شخون زتان هاتشتي كوتي كرنج وسانه دامون دمدا عين تشتل سري قال كورج تيكرن دقات بكن يعني هفكاريا الفلسطيني هفكاريا الكردستاني حمي بحرق واويد شبنه هبدا الفلسطيني هنا كي ديتر دركته بش هفكاري او خطا كان فيجن تيكوشيني بر بجيك جيكي جدا ترفض كيشنا بر برجواندين دولتا بر برجواندين هزن مسدس قد كيشنا بدري خود حركت بالشخص حماس لا بدري خود حركت بيش تفكر ديتري ازادي خواز ويكو براستي اف تيكوشين داس بيكرن جهان استا كيجي نها سركوت تنكرن يعني نها جدادي تيفا تنكرن ان دبي مروفان مجاره دا گلكي بالدار و شيروفي جيرلادا و نرخاندن جيرلادا جي اما گلكي پر آشکار در کمنه هولدا و مرود کار ویناجی تایبت بن خط بکه هزی حماس سیزه کیوسا مرود بشرا بیج آزادی خواز گل فلسطینی تمثیل دکن نه تشتی کوسانی نه بلی راست گل فلسطینی قسمه کی خو پی حرکت حماس چه با راستیه که لینای و تایید کیکو ریو ربازی وی تکوشنی راست و جیدان نه اول نه تشتی کوسانه اول تایبت دبن خدماتهم دولة هرمي وهم دولة سردستانش بو يجي دوی مروفان جداهية پر بزراوي جهدو در بخينه باشه گرک سپاس کم هوال کورتای سرحد روزنامه وان شهر من پراسنا مدیا دم باش خبت خوش زور سپاس بو وجی دم باش برگودانیجا بنر خواندنه که ربیر عبدالله جلان بردام دکند نرخاندن خوین بريده یک جوان دبیجه لروشلاتا ناوین لدیج کریز و شر چارەسەری مدرنیته دموکراتیک ربیر عبدالله جلان دیار دکه کو چافکانی پرسکریکن روشلاتا ناوین هولدانا وکرنا نته و دولت یا ج عالی کاپیتالیزم و یا دبیجه آلترناتیف با آواکرنا مدرنیته دموکراتیک دکاره پیک بی شردنا برای اسرائیل و فلسطین ده هفته جدمه ده دست بکر 3 هفته دوام دکه لسر زدم و چارەسەریان نقاش تین کرن لی چافکانی اساس آشر نایدیتن ربیر عبدالله جلان ده پارادیگمای خوده رینو دست نشان دکه دبیجه اسلام رادیکال کمارا اسلامی لگرین جماعت نه تئوریک نه پراتیک ناکه درد کو مدرنیته کاپیتالیست چارەسەر بکه درد وان او کو ببن دولتا سلفی کال نیویست و جواک و دولت بگرن دست خو تشتین بنته و پرسی نکارن بکن به اسلامی دکن او جلان
devam dike dibêje li rojhilata navîn pêşxistina teza modernîteya demokratîk li dijî modernîteya kapitalîst alternatîf e. Mercên dîrokî û civakî jî vî şensî zêde dikin. Divê bêdîtin ku ev sîstem mirov û mirovan li ber çavan nagire, berjewendiyan esas digire. Ev jî dibe sedema krîz û kaosan. Yekîtiya Ewropayê jî ji bo çareseriyan hate avakirin û reforma civakî û aborî esas digirt lê astengiya li pêşiya Yekîtiya Ewropa pêkneanîna civaka ekolojîk e. Civakên li ser komir û pola hatine avakirin anti-ekolojîk in. Di 200 salên dawî de netew dewlet sedema krîzan e. Hegemonya Tifaka Amerîka û YAê jî nikare pirsgirêkan çareser bike. Bingeha kaos û krîzan netewa dewletin û îro gihaya radeya ku ev krîz global bibin. Çareserî û rêyên çareseriyê jî netewa demokratîk e. Abdullah Öcalan diyar dike ku tiştên li rojhilata navîn dibin jî sêyemîn şerê cîhanê ye û dibêje kes nikare sêyemîn şerê cîhanê înkar bike. Potansiyela xwe nûkirina pergalê tune ye ya pêktêjî, rûxandin û belabûne. Tez, antîtez, sentez divê careke din bikeve nava tevgerê. Pêwîstî bi çanda giştî û hewldaneke nû heye. Sînorên Sûriye, Iraq û komara Tirkiye di şerê yekemîn ê cîhanê de bi hegemonyaya Ingilîz û Fransiyan derket holê bi polîtikaya jeostratejîk çanda civakî û îdîrokî parçe kirin. Öcalan balê dikişîne ser komuna Dicle Fırat a çandinî avê û dibêje ev di aliyê pêşketina civakî û dîrokî bûnê de giring e. Dema ev yekbûn hebe em dizanin ku wê mucizeyên civakî hebin. Bi modela komunal pirsgirêk jî têne çareserkirin. Modernîteya demokratîk li ser esasê komunan, polîtîkbûn û ahlaqbûnê tê avakirin û dikare bersiva hemû pirsgirêkan bide. Heta ku hewzeya Dicle Firatê ji bo çandiniyê ji bo av, enerjî û axê biriya civakîbûna ekolojîk û aborî nê sererast çareserî çenabin. Divê nê jî bîrkirin ku akademiyên ewil ên dîrokê zîguratên Sümeran, Nîpur, Babil, Nisêbîn, Riha, malên Zana yên Bexdayê divê çarçivê de kar dikirin. Modernîteya demokratîk bê akademî nikare pêş bikeve. Yekîneyên ekolojîk aborî yekîneyên teknolojîk îdealin. Qada herî bi fêde ya teknolojiya qada bikaranîna civakî ye. Robert Öcalan dibêje şoreşa teknolojîk li dijî tenduristiyalîzmê ye. û hadom dike civaka rojhilata navîn de pêdivî bi şoreşa teknolojîk heye. Hingî wê civaka ekolojîk aborî were avakirin. Koletiya teknolojiya di xizmeta endüstriyalîzmê de dibe koletî û parçekirina civakan. Lê teknolojiya di xizmeta civaka ekolojîk aborî dibe jiyana azad û demokratîk esas digire. Modernîteya kapitalîst bi sermaye, endüstrî û netew dewletê çanda civakî parçe dike. Li dijî vê pêwira esas avakirina modernîteya demokratîk civaka politik ahlaqî, sosyalîst demokratîk û ekolojîk û aborî ye. Li dijî qedexeya PKK divê têkoşîneke berfireh bê meşandin. Di panela li dijî qedexeya li ser PKK de hate destnîşankirin ku li dijî qedexeyê divê têkoşîneke xurt were meşandin ji bo mîtînga 18 mijdarê ya li Berlînê jî banga tevlîbûnê hat kirin. Xebatên aktivîstên kampanyaya qedexekirina PKK rake ya li dijî qedexeya li ser PKK ku 26 mijdara 1990 û vir ve li Almanyayê di Meriyetê de devam dikin. Aktivîstên kampanyayê îsal bi boneya sala sîhemîn ya qedexeyê di domahîka mehekê de rêza çalakiyan li dar dixin. Bi vê bonê li bajarê Swîsrê Zûrîhê li Enformasyon Howsê bi pêşengiya Komîteya Rojava panel hat li darxistin. Aktivîst Freda Gertar û Louis Zilton di panelê de pêşkêşiyê kirin. Di pêşkêşiyê de destnîşankirin ku gelê Kurd mexdûrên qedexeya li ser PKK ne û balkişan li ser êrişên li dijî Rojava jî ku bêna berdewam dikin. Hadiyarkirin ku PKK pêşenga îdeolojiya demokratîk ekolojîk û azadiya jinê ye. Li dijî tevgera azadiyê her tim êriştên kirin û ji ber vê yekê gelê Kurd neçarman li Ewropayê serî li penaberiyê bidin. Hate bibîrxistin ku PKK di 26 mijdara 1930 de di dema wezîrê karê hundir ya Almanya Manfred Kanter de hatiye qedexekirin û hê jî ev qedexe didome. Li dijî qedexeyê pêwîstiya
تکوشینک برفره هات دست نشان کرن و اف بانک هات کرن بشتاری چالاکین لدیجی قدخه ببن تبل خباتین دفان کردستانی ببن و پشکریه بدن جبو بلاف کرنا ماتریالین آگاهدار کرنه یه دیجی قدخیان آلیکاریه بدن جسازین پیوندیدار نامه و ایمیلان بشینن ببن اندامی هیوا سور و پشکریه بدنه اکتیویستان جبو میتینگا کو حشد مجدار لبرلین به لدار خستن بانگا تبلیل بونیو کرن جبو درخصنا هزين ترك دوی عراق نتوی نگبوی گلی بکه شروعکاری سیاسی فیصل ریکان درباره هبونا هزین دولت ترک آداگرکاریان لنوا خاکا هرما کردستان و عراق ده و تدبیرن جبو درخصنا و روج نویسی راقوی فیصل ریکان دیار کرکو بسالانه ارتشا ترک لناو عراقیه و گوت ارتشا ترک لگلک دورین لناو خاکا عراقی دست با آواکرنا بارگه و کامپین لشکری کریه جبونا و دوی عراق سری لجواکا ناو نتوی بده داکو بکار هزین دولت ترک آداگرکار درخینه فیصل دست نشان کرکو هبونا هزین دولتا ترکو هر هزک دن آبیانی یا لنافخاک عراقی بن پیکرنا یا ساین ناو نتویی نافخوی و دروی دستور عراقی گود دستور ده اشارت بسر بونا عراقی دکه و هاتنا هر هزک بیانی بی رازی بونا حکومت فدرال قد خدکه چاودر سیاسی فیصل ریکان گوت دوی حکومت عراق و هرما کردستانه بینگاوین جدی باویجن و دخوازه درکتنا هزین ترک بکن گر ترکیه برسوا عراقی ندا دوی عراق لجواکا نام نتویی یا نتویی نگبویی گریه ترکیه بکه تجایی لدیجی پولیتیکای شهر تایبت کلان با کلان خبر خستند که تجا د چارچوبه کامپانیای بناوی جن جیان آزادی بربا آزادی و کودای دست بکرن به جنارت جمهف چلاکیا کوتب گراجرین آزاد بدرشما به جن جیان آزاد برب آزادی و دابو دست بکرن هر بردام دکه و حتی هشت آداری و اف کامپانیا بدومه اندما تجای روکن زریام الشک بس خباتین خوین لباتمانی د چارچوبه کامپانیای دکر الشک بگوتنا د کولان اتاقه کو امنه چنین نمینه انی زمان کو حتی نها جالی ولاتیان و باش هاتنه پیشوازی کرن لسر پیکاتیا دموکراتیکا ایلی هیجی دیار کرکو باجار جبر خستن بوین و هشمندی خو بو هدف پرگالی و باکشان سرکریارین شر پسیکولوژیک ان لسر ولاتیان روکن شگوت ام دزانن کو دو خوازن به پروژه که تایبت جگوند حتی باجاران پولیتیکا انشار تایبت بدل مشاندن دوی خالیده مروف دکاره ببیجه کو ولاتی هشیارن لی باجاره که کود سالین داویده هریزده اف پولیتیکا انشار تایبت لیتی مشاندنه هودانین رخصنا جواکه که جه چاند و راستیا خواه پر لپیشن روکن گوت لگوری نیرینا جنین جوان شر تایبت جبو جنان ج چاند و جیانوان دور بخه گلکی آرگومانان بکارتینه و اف پی واجو بردوام دکه مالبات هل ددن زاروکن خواه هشیار بکن و گوت جخواه ارمانجاوی کمپانیا مجی هشیار کرنا گله گلتان کشانا که دمک درجه گرتیه گرو چمان نای بردان آلیکارا سروکی کما HDP مرال دانش بشتاش به پرسنامه که گرتنا سیاست مدارا کرد گلتان کشانا که روژوان پارلمانی و پرسنامه که خواسکو وزیر داده برسوا پرسنوی بده مرال دانش دیار کرد که هفشار در آمده یا بر گلتان کشانا دمک درج دوزا کوبانه گرتیه د 25 جوت ماه 2023 ده دما گرتی ماین تجد که گرو چمان نای بردان مرال هشت پرسکرن و دخواست کرد که وزیر عدالت برسوا پرسنوی بده کود بیجه گلتان کشانک زدتری دما گرتی ماینه د 25 جوت ماه 2022 ده تمام دکه گلو دراست شما بریارا تحلیه یاوی ناده گلو در باسکرنا ویدمه بن پیکرنا قانونان نینه گلو درباره اندامین درازیین کو قانونان بن پیدکنده لیکونین اقدای دست بکرن آننا گلو قیدین حقوقی قانون لگوری شخصان دگوهرن سدما وی جو ستانداردی چیه گلو جبو بردانا گلتان کشانا کو گرتین دن این ده همان روشده خبتا که وحیه یا نا
به بهانه‌ال دری خستنه جزای دیسیپلینی دان ده گرتیان لگرتی ها آمده هجمار دو تیویکو به کامریان تسپید نکرنه جی به هنجتا کول دریان خستنه و بونه سدماتر سه جزای دیسیپلینی دان ده گرتیان گرتی بناوی جهان آیوردی لگرتیگاه آمد هجمار دو 27 ایران ده جسهش خوچو و اوراکرن نخشخانه آمده جسدما کو دست و لنگیوی کلمچه کرن آیوردی تداویا به کلمچه قبول نکر و دیسا وگراندن گرتیگه لیروشا جهان آیوردی نباش بو و جاردن بر نخشخانه دوینا بریده هوالین آیوردی خواستن درباره روشاویده آگاهیان بگرن و درکتن کوریدوری لیروبریا گرتیگه درباره ده گرتیان ده به هنجتا کول دریان خستنه لپرسینا دیسیپلین دست بکرن کمیسیون دیسیپلین گرتیگه جی ده 12 جدمه ده بریاردا گرتی فرهاد گلتک مصطفی کوتای کمال پولاد محمد شیرین پولاد رضوان باروت محمد روحی باکر نورالدین جنگیز فرات ارتونچ جبرائیل کرد و سرهان اکسن به بهانه کو ترس فکر و راگشی کرنه به سه محجزای قدخه هفدیتنا به سردرین خوره هاتن جزا کرن پشت جزاین دیسیپلینی گرتیان لدادگری جزاین انفاز یا آمده اعتراض کرد ولایتی بناوی امین سویال یه هفته و 8 سالی تبی راپور خیاج سدینو تو یک آستنگدار و دلیوی ده پیل هیجین نای هاتا گرتن ده چارچوبه لپرسینا سردوزگری کمارا سرت ده پولیسان دو 19 جوتمهی لنافچه هزخا شرنخه بسرگلک مالان ده گرتن 5 کس بن چاف کرن یک جوانجی امین سویال یه هفته و 8 سالیه راپور جسدینو تو یک آستنگداره یا سویل هیه لطبیویه که بی ایداین اندامتی رخصنی هات گرتن و اوشاندن گرتیگه ها بشیری الیه ددری امین سویال دجی پیل هیه نخوشی کواه هیه و باشنابیسه و چافیمی باشنابینن حادزانین کو پاریزر سویل راپور آستنگداری و نخوشیان پیشکشی دوزگر کریه لطبیویه که جهاتیه گرتن هادیار کرن کو سویال نابهیزه لما افاده یاوی به ساعتان دوم کریه کره سویال مسعود سویال دیار کرکو باوی نکاره به تناسر خواب بمینه و گوت اف 4 سالن باوی من نکاره جمالی در که به تنجبو کنترل دچونه خوشخانه مجبو عملیات دو مهبری باوی من بر رحایه ددریوی ده پیل هیا دریوی آداب گرته بو او پیلگو هراندن لو ما یان المال یان جیل نخشخانه حتی کو کسک جرا نبه آلیکار نکاره به تناسر خواه خوار نیجی بخواه دم بدای ویده جی پرسکری کنه دما خوارنه دخواه دورشه هک خوارنه سوک نبن نکاره خوارنه جی بخواه ام دخوازم باوی من روشک بریادن وره بردان روسپین در زوری گوتن انجامنامه کنگره خردکرنا اولهی و استقرار ارنیه روسپین در زوری انجامنامه کنگره خردکرنا اولهی و استقرار به ارنی نرخاندن و گوتن د فبریارین هاتنه گرتن د انجامنامه ده جه گرتنه بلاس بکورن روسپین پشکری دان قصده و گوتن قصده یکانه هزا پارسنا جواک و خاکا هرمیه روسپی هرما ازبه یا باکوره در زوری ردا العلی گوت کنگره سرکفتی و آواکار بوم آرمانجاوی بکانینا هف شیبو دو کنگره ده پلانو کمپلوین لدیجی هرمین کو دخوازن فتنه دناوا ایل و کومن خلقه ده چه بکن هاتن نرخاندن بریار هات ستاندن کل همبری هر جره ایریشان هلوسته که هف بشورن ستاندن روسپی ایلا هرما الوستا یا دیر زوری محمد الشیخ جگود بریارن ده انجامنامه ده جگرتنه گرینگن و دوی دمل دست بکبن پراتیکه دوی خدمت گزاری آبوری اولهی و رپش خستن جبا پشکری اولهی هرمه دوی سازمانیا مجلس سالشکری یا دیر زوری بخورد کرن الشیخ دیار کرکو یکانه هزا اولکاریا لهرما قصده و او بهمو هزا خواه پشکری ددنه وزارت زاروکا ازدی رادسی مالبات داعشی کو او رواندی کر کچک ازدی کو سال 2017 داعش رواند بو ترکیه و پشر لسر اینترنت دابر فروتنه د سبات 2021 ده لانقره د اپراسیون که لدجی مالک هجریه داعش ده هات رزگار کرن در کاتولیکو زاروکا دبن پاراسنا وزارت پولیتیکای جواکی و مالبات ده رادسی مالبات داعشی کو او دابون بر فروتنه هاتی کرن تیپاین کو ایروز صباح علی اوروچ زاروک رواندیه ترکیه لپازدمین دادگاه جزای گرانیا انقره به درزاندن ورالیدن تکداری مجارجی آگاهی که نو هاته به دست خستن لگوری نوچه یا آرتی گرچک دی 21 هزیران 2022 دیانده
به الیکرنا وزارت پولیتیکا انجواکی و مالبات را زاروکا ازیدی یاکو بریارا پاراستنی درباره وی ده هات راکرن به گرتکا تسلیم کرنه یا رایدارین مالا سیوگی یا پورساکلار رادستی مالباتا داعشی هاتیه کرن. عراق و افغانستان دواره آزادی جنیده در رضا ولاتین هری داویدنه. رخصنا جن آشتی اولکاریه واپس آنکت که ناونتوی درباره ستوی جنان دناوا جواکی ده دنابرا 177 ولاتان در دارخست واپسه به داخویانیه که انجامین آنکت بلاف کرن راگهاند که جنین عراق دناوا 177 ولاتین جهان نیده دروشک خراب دنه و عراق در رضا 168 ده. هاتراگاندن که جنین افغانستان در شهری خراب دنه که افغانستان در رضا 177 ده آنگو در رضا هری داویده. هجای گوتنه کو پشتی دست سرکرنا دستلاته جالی طالبانی و آزادی جنین افغانستانی هر کودچه کمتر دبه و بر بتونه بونی و دچه ده هر قادن جانی ده هبونا جنه هاتی قد خکرن جدبستانان جهین کار حتا پارکانجی در کتنا جنان هاتی قد خکرن. İsrail'e bersevda got Erdoğan pişkiriyet terör edike. Serokumari Türk'ü Seroke gişti AKP Tayyip Erdoğan dohde civina koma partiya xwede li ser şer İsrail Filistinê axivî gotinên wî bûn sedema gelek nîqaşan. Erdoğan got rojava Hamasê wekî rexistineke terorê dibîne. İsrail hûn dikarin bibin rexistin ji ber ku rojava gelek deyndarê we ye lê Tirkiye ne deyndarê we ye. Hamas ne rexistineke terorê ye komeke mücahidan e ku ji parastina axa xwe tê dikoşe. Wezareta Karî Derve û Wezareta Çand û Sporê ya İsrailê bertek nîşanî van gotinandan diyar kirin ku ew gotinên serokê AKP Erdoğan ên Hamas ne rexistina terorê ye red dikin. بردفکی وزارت کاری در وی اسرائیل لیور حیات د داخیانی خیال سر حساب مدیا دیجیتال ده گوت ام گوتنین تند این سرکوماری ترکیه یعنی دیجی رخصنا ترور حماسه به تمامی رد کن. اف گوتنین سرکومار این پرووکاتیو شی وحشت و راسیه کل بر همو چاوین جهانی ناگوهره. وزیر چاند و ورزش اسرائیل میکی زوهارجی د داخیانیا د بریا مدیا دیجیتال ده گوت اردوغان پشکریه ترور دکه و اوقاس ادیدم هاتیه کو امتکلین خواهیم به ترکیه را دبر چاوان را در واسف کن. لدی آیه ایرشا چکداری قومی هریکن 22 کس هاتن کشتن دنافچیا لویستون آیلت ماین یا دی آیه ایرشا چکداری هات کرن 22 کسان جنا خوش دستان بدهان کشی بریندار بونه. هازانی کو ایریش کاری بچک ای بناوی روبر ر کارد ای 40 سالی د تواهی شویده لکولانا گریایه او هریکن 22 کس کشتن چاپمنی هریمی دازانین کو لدر دورا 6 کسان جبریندار بونه. پلیسان راگهاند کو ایریشکار هیچ نهاتیه گرتن و هشیاری دا کو فرمانات در نکتن اجمالان آل لویستون هیچ دومه. ولی ایالتا مانیه یانت مینس جی افتشتان زمان های من ایریشکاری بچک ای چالاک ای لویستون هیا دوی مجارده هاتم آگاهدار کرن بانک آمن جبو هر کسی لهرمی اوکو لگوری فرمانین هیزن ایالت و اولکاری تب بگرن. یکتیا دبستان دولت یین ایالت جی راگهاند کن ناوردانه پرورده هر وها جبو جمالین خواه در نکوینجی وراتی هشیار کرن. هجای ببرخسنه کو پارجی 29 جنایت لا ایالت هاتبون کرن و وی بویاری ریلبر آلوزیه که مزن وکریه. برای گودانی جمعه چند ساعت 13 پیشکش کردم سپاس کنج با گوداریوت خوشی دمین. گودان جمعه نوچه که دخل داوی بواره پارو بکن. لگوری چافکانین خواجهی ارتش ترک آداگر کر لحرما باگو که دست به اپراسیونه که لشکری